Tuntuma chuan class 12 commerce subject business studies chapter 5 organizing te kanzir hawanga management function masaber planning kanzir zo to atuna chuanin apani na organizing ti kha kan envele thungdon ani organizing chu ti hian han soifia do ni langin mishing taksa hianin peng bung sang sang oma nai nang lo tak an na thok hi nang lo vekani mase chu chuan tak mishing taksa hrisel tak mai asiam tlat mai ani business a po hian na chi sang mi engemaw zatin an thoka an ti tur dik tak an ti khan business thatak mai kha alo reng mai ni business organization a hian mi tam takin na chi sang an thoka business goals ti hlotling tura lo coordinate lo siam rema lo ti pum zela kha organizing omze chu ani ta ni tikhan meaning kan sei zawa atata hianin process kan enanga steps in the process of organizing heta hianin step li oma identification and division of work the group job and departmentation. Number 3 assigning of duties. Number 4 granting authorities and fixing responsibilities the han tan masaber ki han endon tailangin identification and division of work the ani a business organization hianin na chi sang khawngaiha kha ngei ti an hmuh chhuah angai masata ber mai ni chungte chu thil leile hral te pawh ni thei atin factory nga chuanin production lampang thil siam chhuah te pawh ni theia tin sum le pai lampang accounts lampang te pawh khateng lampang accounts lampang te pawh kha ni theia tin bungro neih te siam chhuah te pholan dan tur publicity te public relation khateng ang chia kha sum don dana zir khan chi sang a kha om thei ta ni khami kha identification an nei phota kha an shiat phota kha angai ta ni apani na hang group job and departmentation ti ni ata hi chuanin na tho tur an identify te kha an han clear felat na in ang khang te kha department sang a khan an han da fel le ta ni entirnan sum lampang hoi chi kha chu finance department ate an da khom ta a tin bung ro siam chhuah na lampang hoi ang chi kha chu production department a khateng khanin departmentation kha an ti thin ta ni apalina hian assigning of duties ti ani a na tho tur an identify a department a khan an da fel le ta thlapa kha tu in nge thokang ti a kha an ngei to le ngai ta thok tu tur chuanin eng thiamna nge amamo ang ti te eng tianga thokna nge eng tianga tho tur nge ti zong te kha an han rem fel le ani a thok tu tura an du kha na an petan assigning of duties a kha omta ni ta palina han granting authorities and fixing responsibilities te ni a to bera hi chuanin worker tur kha na an pek rolin athu nei na le amo phurna kha an petel ngala enge athu nei na le amo phurna tu hne na accountability nge an nei ti te kha chiang taka shatir angai ta ni accountability hanti hi chuanin thil engemaw ati turang aloti lawa khamia khanin a in soifia angai ve thin ani chu a in report na turang te kha accountability ani na ang te kha chiang takin an siam lok thin ta ni khami ho kha process steps in the process of organizing how to ni ta adot le hi importance of organizing hi kan en le halanga importance of organizing a hianin a textbook a khanin kan lo en ve thei menga he point paruk ta hi chaw kan han soyenga pakhat na hi benefits of division of work and specialization ani a division of work chu kan hrebek to a na hlawm kha an han then dara chuan khami a kha na hlawm na an then dar te kha na thiam an tho tir le ta ni tian example a soita ilangin table siam tur ni ta ni table kha na hlawm khatanga siam kha na hlawm khatanga lo da teilangin table siam don chuanin thing kat tu turte thing zai tu turte lo not mam tu turte tin heta rong lo nei tu turte kha ngai ta khateng hat na kha division of work om ta a chuan an na thiam zel kha na an tho tir ta ni kha specialization kan ti chun ta entirna mi pakhatin dokan kha siam vek don ta se
thing zai te kha lo thiam ta veo ma selangin rong noi te kha lo thiam lo thei ta ni khatiang khan in division of work hi poim o kha organizing in aken telani division of work hi chumi ni wang chuanin apoimo ani employee ten an ti tur thu nei na le mo phu na chiang taka an sha ta wang khan na po kha thata ki na kal thei pha ta ni pani na hi clarity of relationship te ani a managers ten an na an thianga an ho tu le an hmaya om te po an thiang em me ni chu chuan an na po kha thatakin a tho tir thei ani har sat na po har san tam tak po kha an pum pe pha thei ani achan chu na thon hmuna hianin tunge ka ho tu ti te an in shat lo chuanin har sat na tam tak om thein chuan clarity of relationship kha apoi mo em man hei hi organizing structure in akente lakha anitani. Number 4, optimum utilization of resources. Organizing function ani tur ang taka na atho hianin ani tur ang taka na atho don chuanin physical le human resources te ahlok theang bera man angai ani sumdon da hianin resources ni oma physical le human resources te na human resources so ming ang khanin mishing labor na thok tu te ti na ni me physical resources ero hi chu mishing ni lo thil dang zong zong kha physical resources ti ne khang zong zong kha a hlok theang ber pai bo engemo bo thla om lova an mananga ya ni khamiani khachuanin cost of production thil an sem chho mana kha alo tlat ne ama cost of production an niam chwa alo tlak niam chuanin price bungroman alo tlat ne ama bungroman alo tlom chuanin sales alo increase sales increase chuanin profit alo increase khatyang khanin a step ang te khanin optimum utilization of resources hianing thil ken tel ve kha anei ta ni palina hi adaptation to change te ne a business environment hi in thak reng mai politics awangte society social awangte khatyanga in thak reng mai economics awangte in thak reng mai kha ni ani business management po chumi ruala anin thak ve zong zong chu angai ani anin thak lova an nge chur mai kha chuanin sumdon na kha thang lian thei don lo ni hemi adaptation to change alo oma alo in thak ve zong zong thei na kha organizing hianin akeng telani apangana hi expansion and growth ti ani a organizing a hianin delegation ti te decentralization of authority ti te omani chu na kina hemi zo hiang kan le en chhodona delegation kan ti chuanin manager in atnoi mi te kha ni tin at na pa ngai anga kha atho tir ve thina ni khatyang ani wang khanin decentralization a po hianin levels of management pathuma khanin authority hi semzai ta ni centralization kan shat kha top level centralization to top level a cho authority oma decentralization a chuanin level pathuma khanin authority oma kan ti to kha khami ni wang khanin na thiam an pung ani delegation awang hian na thiam te khan punga sumdon na ti zawan han tumpo khanin na thiam sa kha an lo nei lok thin ani pon lampang mi an company chungchang hrilem lo walak lo ai chuanin an mani hne na lo thok to sa te kha na thok tu ta nan la uchan ol sam takin expansion and growth te po kha an lo nei pha thin ani cha to bera hianin effective administration ani a point ni na khanin en let le te clarity of in working relationship ti kha akeng hemi na aken te le hi chu in real bol na tha hemi effective administration hi ani managers ten an na thunei na le mo phurna an shet thiama na sang mi eng mo za tin an thaw kha business ti hlotling tua omze nei takin an ti khom thei pha ta ni khami ho chonga kha importance ho chu han ta ni tuna chuan delegation of authority kan lo zir ho lenga nising khan delegation of authority kha kan han sei deuh thok to hemi omzia chu delegation of authority omzia chu manager in anoi thok ta hne na ni tina atna pa ngai ang chi routine work kha atho tir ve ti na ani sharing of work with a subordinate kha ani ta ni
kan hria reng tur chu hemi a hianin na poimo a thawh tir theih lova a thawh tir ang theih chu routine wak ni tina ati ngei ngai ang chi te baka khanin thuruk ni lo confidential ni lem lo ang chi te tin thiamna bik ngai lo ang chi tin anoi mi te na experience an lo nei ve ata na thatur ang chi na te kha azu delegate ve thei ani the delegation of authority importance apoimo na hi hansoi ngale langin pakhat na hi effective management ani a manager in ani tin na pa ngai anoi mi te an thaw tira wang khan na puimo zo ka khanin a hun tam zok a pek pha thei ani chumi ni wang chuanin effective management thazo ka kha alo pha thei ta ni pani na facilitating employee development an manager te na thok tu in apu te na te meng manager te na an thaw sak thina wang khanin employee te khan development an nei ve thin an mani nai na ken tel na pa ngai mai ni lo an manager te na an IME te an chunga mi te na an han thaw khanin employee te khan development om ve the khami ni kha chuanin promotion te po an tan alo om theya kha employee ta hnanin a tha em mani tin chu mai ba ka chuanin an pu te po khan lo pension emo chol te po an lo la thut thei ni an na kha boy om mia lovin business organization khan ti khan a keng tlang zel thei ni a chan chu an pu te na an thaw tur kha an lo thiam awang khanin chuan pathum na hi helping the expansion of business ani a delegation hianin na thiam tam tak kha a cher chhuak ani sumdon na an han ti len du a mundanga vengdanga emo khodanga emo an sumdon na te po kha han ti len du po ni selangin pon lampang mi na thok tur zon ngai lovin an ma ni lo cher chhuah to sa te khan ol sam takin ma an la zung theya hei hi organizing poimo na pakhat chu ni le a pali na hi motivation of employees ani a delegation hen employees te na thok tu te khan na takin a chak phura a motivate ani an pu te na thiam taka an han thaw te khan an ma nia in rin tok na te tin thiamna te a pe a tin khami business organization a khan an ril ru an pe a an ma nia nge na a sem sak bokani panga na hi better coordination ti na ni a thaw ho na tha hi delegation hian a siamani manager le anwai na thok ta khan ni tin na nin tawma wang khanin anin beton ranga an lo in nela thaw ho na bo ruak tha kha lo ma coordination thazo kha manager le anwai thok te khan alo pha thei ta tin pasarin hen achieving business goals te ni a delegation in atum ber chu business goals ti hlotlin hi ani chumi ata na siam so ni business goals ti hlotlin ani thein turatan manager khan thirpui mo chu angai to thein turin delegation of authority hi awm pha ta ni achan chu anoi mi te hne na ni te na atna thaw tur na pa ngai ati ve ngai si ma se poimo lo midang poina an thaw thei anga kha a pe khami ni wang khanin thir poimo zoka aril ru ahun a pe the khami ni wang khanin business goals achieve apo kha alo all sam pha ta ni chuan noi la hian decentralization of authority kan ne hei point china kan lo sei to deuh tho kha ni a levels of management chapter 1 akhang kan zir to khan china po kan sei to a levels of management akhan top level middle level low level te an oma decision making authority thu nei na hi top level chawa chuan centralization ani a to na kan zir tur decentralization authority chu decision making authority thu nei na hi top level middle level low level at hianin an sem zai sa ve kani ama kan lo zir to delegation of authority ne na andang lam na chu delegation of authority chu manager le atnoya thok te nen aning ka rakha anita ni manager in atnoi mi te na kha tho tirani a khalai kha kan lo chin chia don ne chanen apoi mo na a importance hi kan en le hal me nga
number 1 here reduces workload tia managers te workload kha atitle mani achen chu ni tina kan si tong khan routine work ang kha a subordinate anoi thok thau kha a tho ti rawang khanin a workload kha atitle ma a workload atitle ma wang khanin na thar local thil pui mo zo ka khan sa takin a hun kha a mang theya kha apoi mo na em chu ani ta ni number 2 prompt decision making managers tin te khan an thu nei na huang chunga decision making an how to teron lo khanin an siam theya chung chu emergency a po hianin apoi mo em ani a hun taka engkim thil an ti thei pha ma an lak thei pha ta ni decision making rang takati ngai te alo oma khada han an pu te an han ron kher te angai khachanin hun te an khora la alo tlai pha ve thei ni from decision making kha decentralization han rong keng telani pathum na hi democratic system ti ni a thu nei na semzai semdar ani a thu nei na kha mitlem te kuta khanin mitlem te kuta om thina kha atibawani democratic system mitam zawkin thu nei na an nei kha a that na dang chu ni le ta ni pali na hi effective control over employees ti na ni a decentralization a chuanin managers hena khan authority oma kamini wang khan an hnuaya an na thokte en ko la kha ol samphani chan chu na thok tu te khanin an managers te kha thu nei na tawp an nei te sheta wangin an thu po an oya discipline po a ol sam ani number 5 here incentives through workers ani levels of management at noiber low level managers te po in thu nei na an nei awang khan phur takin na an tho theya engemaw thila lo thlenga ho tu te ron rek me kha thil nin amte lo ni ve theya khamia khan an ma ni tlang tak mai an ma ni thu an han keng an han ti thei te kha incentive thatak mai alo ni a tin paruk na hianin easy specialization organizing hianin apalama kan se tong khan division of work kha akeng tila division of work chu na hlom tender kha ania na tender te kha athok to tor dik takin an tho thei pha ta a specialization po hi osam takin alo om thei pha ta ni appoint kha abumi kha kan sei kim chi alo ma serang kha kha chu nang manin in lo enanga thil har sa osam te khanen in lo ti ve tura kha chu kan da don ati khanin chapter 6 chu kan zo le ta organizing ani a hun takin toite te in a shifya na kan han soya khamite ngei ven chong khanin han in textbook te kha in lo chiaranga oluk takin thiam takin in lo zir don nya tuna chuan chapter 8 controlling management function nongber kan lo zir don to nga na china khanin organizing kha kan tia organizing kha second function ania tuna han atop ber na kan kal hal meng hei hi rem chan sok na wangin kha kha in lo muthiam menga controlling a chuanin na tho dan te funga kha standard an siam saberani a meaning le steps in the process of controlling hem steps how hi akal roal tha chuwang chuanin meaning atangian hei hi aran lang ngal fe kani kha in textbook kha uluk dewin in chiaranga in muthiam hal meng ka ring or something in meaning atangin a process hi a sha thei halani kan na tho dan te fung standard an siama worker na tho dan kha an han ena an ruam man nangin a thokem alo thok lo ani chuanin a chan an zong chhuaka ti chuanin kha khen tinge kan ti dikang ti in ma an la thin ani chu controlling function chu ani ta ni tho dan an na tho dan plan angin a kalem plan angin a kal lo ni chuanin engi a chan an zong chhuaka ti chuanin corrective action ti dik turin ma an la ngal thin ani chuan steps a kha en le ngal me langin ama ka sei tong khan meaning ne khan in ang tlang puya setting number 1 hi setting performance standard ti ni a workers te khan an na tho tur business organization in an ma ni atang an base kha chiang takin an she tur ani a quantity quality standard ang te khan ta hemi standard a hi
an performance standard hi je sen khan planning a in base lang pui ni first function of management a khan. Number 2 hi measure of actual performance workers na tho kha I an han en le ta ni en tingen na a tho an en le ta a chana pathum na hang comparison of actual performance with standard heta he standard an siama number 1 a number 2 a hianin actual performance kha an measure le ta ni bisa number 3 hi chan hemin point number 1 le number 2 hi an compare ta ni an khai khin ta ni an standard angin an actual performance an na kha akalen ti kha an en ta ni achang chuanin an standard angin an te phung ang khan an te phung an lo siam lok ang khan an plan ang khan na akal lova chuanin deviation hi alo om thin ta ni deviation hi ani tur ang ni phalo ti te pona sai thenga heta chu an standard angin ani phatalawa deviation alo om ta a chuan deviation kha an analyze ta ni an hanzir chiang anga tinge deviation hi alo om a chan te an hanzir chianga so a tobera chuan taking corrective action chuan deviation kha en tinge an ti dikang heta plan anga an kal lo na chan standard anga an kal lo na chana kha na thok tu an tlem wang te po kha alo ni the ni khamin I kha chuanin taking corrective action a chuanin na thok tu anin da bel don ta ni kha controlling process chu ani ta ni meaning nen khan akal ko pa kha ol sam taka kan zir thei dan tor chu ni ta ni ti kan chapter 8 controlling kan zau khati zau nga kha kan ti thei chu ni a thei pato pin abu tein lo chiaranga kan hemi kan neih te kan thil kan program te in tan trampui to khata kan ei ka be sei